clear tu te chibai le vekule tun chum kan video chuan Guwahati High Court Aizawl Bench Mizoram Hnuaiah Hnaruak awmte Hnaruak dil theite kan en ho le don ani Guwahati High Court hi Hmarchhak State pali Assam Nagaland Mizoram le Arunachal Pradesh te intro mani a Mizoram State Aizawl Bench bi ka Hnaruak dil theite kan en ho don ani posting chu Aizawl ti na ani chu na dil theite chauffeur driver post pali aruaka 4th grade court attendant Peon kan ti kha pakhat chokidar post pakhat ti chuanin 4th grade kha post pahnih aruaka ni hlo hi chauffeur driver hi level 2 cheng sing khat sang kwa zakwa tanga singli sangli le zali in kar ani dona 4th grade hi level 1 sing khat sang sari zali tanga sing thum sang rek le zarukin kar ani dona ni thiam na ngai te chauffeur driver na dil tur chuanin class 10 pass ni angaya tin LMV driving license nei angai bokani 4th grade court attendant Peon chokidar dil tur chuanin class 8 pass chin ni angaya kan hriat tur chu class 12 le achin chunglam pass tan chuan adil thei don lovani over qualify an ni don ani computer certificate nei angai lo bokani kumbi thlia age limit han en leila kumsom pariat atanga somthum le panga in kar ta na dil thei dona keni tribal STSC tan chuan kumsomli thlengin dil thei ani don ani PWD pian phungrwal ban lo te tan kumsomli le panga thleng ta na dil thei dona PWD STSC pian phungrwal ban lo STSC tan chuan kumsom nga thleng dil thei ani don ani selection process an en leila driver chauffeur heta hianin stage 3 omdona stage 1 stage 2 le stage 3 attention ani a stage 1 a hianin written exam MCQ vekin omdona 40 marks pudona darkar khachung chan thei ani don ani written exam a hianin road sign recognition road sign chungchang 20 marks ani dona GK general knowledge 20 marks ani don ani candidate zinga mark musang zual chu post vacancy let nga vel kha driving test nei tur khan select ani don ani stage 2 a hianin driving test ani dona 40 marks pudona ani starting te kakhanin marks som pudona driving marks som parking marks som after driving marks som pudona ni qualifying mark omdona marks som lia khanin 20 marks mutlin angai dona ni 20 marks tal kha kan mutlin lo chuanin next stage kha kan paltlang thei don lawani stage 3 omleya interview viva voice ani dona 20 marks pudona ni heta po hianin qualifying marks omdona 60% mark chu marks som nia khanin marks som pahni tal kha viva voice interview kan tia khanin mutlin angai don ani tichuan final result final merit list hi driving test a le interview mark kan mu te bel khom mark mu tam kha an ni don ni 4th grade Peon chokidar court attendant kan ti kha khata khanin written exam aw manga tin interview om don ani written exam le interview mangalak an ni don ani 4th grade dang kan ti thaka chu personal interview khani top 3 na amai ro chu hemi exam bi ka hi chuani hemi hna bi ka hi chuanin written exam le interview mangalak ani don ani written exam hi MCQ vekani anga 50 marks pudon ani darkar khat le chen ve chan tur ani don ani written exam a hianin general english te general knowledge aptitude test kan tiang chi kha om don ani candidate zinga mark musang zual post vacancy let nga vel kha interview turin select ani don ani interview viva voice marks som ni om le dona qualifying marks chu 60% chu marks som nia marks som pahni tal khamhu angai don ani final result final merit list hi written exam le interview mark musang zual bel khom atang khanin siam ani don ani apply dan tur han en leila online atang apply tur ani dona department website www.ghconline.gov.in emo ghcazlbench.nic.in atangin apply tur ani don ani website link chu video description a hian kada a kalo en chiang don nia tin online atanga driver le 4th grade na dil dan video hi en theihin kada boka ayan du chuan video description a hianin hemi video description a hian en theihin a link kha kada a kalo en chiang don nia application fee hi STSC tan cheng zale somnga ani dona general tan chuan cheng zathum ani dona ni PWD pian phungrwal ban lo te tan chuanin fi choi kha angai lo ani nadil thei hun chung hi
nimin April ni som pahni atanga tun thla April ni som ni le pakwa thleng ani don ani last date chu April ni som ni le pakwa ani don ani Guwahati High Court Mizoram Aizawl Bench waya driver le Peon chokidar written exam emo khami interview turbi ka emo na inbuatsaihna shrim study materials kan du ni chuanin ka website kamliana.in a khanin kan lo entry nanga kan lo visit don nia website link chu hemi video description a theihin kada kan lo check don nia nikum sahni somni pahni le kumin sahni somni le pathum hian sarkar Hnaruak atama hadil thei tamma se inbuatsaihna tha kan nei lo chuan na mu har thin ani YouTube live study po kan kalpui chhole tran dona Zirlai na zawng lai tele exam beitute tu tan inbuatsaihna tur study material thatak tak karon chhop chuak dona ka website kamliana.in a hian exam inbuatsaihna tur material thatak tak download theihin karon da mek ani heipa ka hianin Hnaruak tharlam Mizoram Central le Foreign Hnaruak te en theihin update omzela study material mo te tan membership join in hang daily GK current affairs YouTube live study materials PDF Mizoram le Central na exam na tana inbuatsaihna GK Maths Computer GK English study material PDF download theihin ombokani hengba ka hianin question hlui syllabus te po da telani a membership join du lo material chau lei du tan po ebooks material PDF lei theihin kada bokani ka website hi ilo to ve ngei don nia website link chu hemi video description a hian kada tela kan lo check out don nia